mamo akwaba do aba Adom TV so writer Amenya Raphael DL Centro Campesta Creative ni agudie mu nsem ene mra so a ye de toa so e de ama ye hyase e de free Paris Saint-Germain ene Kylian Mbappe omontawantawa akratwe abeda enkrofo intem Paris Saint-Germain for omo president El Nassar Al-Khelaifi wadi kan Canada say individual en so nchen club a ye fe ne PSG etu individual no mo kasem waso ya den omo tufu na ntia omo beja kwan amomako na Kylian Mbappe no makata ne say krache yesra wunye 24 years pena wadi ye hia opa na no wada na obi animu mo na akoni ekofa ade obae ugbadwuma man mother the 4 how but na ha na bo game ne man ne enko yanim akoyo mo na kan wo so ntie enti 2024 ne contract na so pa oso obeko PSG fo ense aman penifo ni na abam akra na se kwa na obeko Paris Saint-Germain fo abufu aba na pictures ne videos a circulate ni na di o ma fa zoom lion praye na afen so o ma fa eniema bebre excavators eno mo de pra kura na chi nti ni posters a pack the princess o ma go prama no na chi osa efemfam woni na emso mu yini na de free ho de na no da baka ya Manchester United for e de ye Ronaldo ni bi no Ronaldo koye interview a ti Man U no o mo clear ni foni na free ago prama na ho bi pepepe na Paris Saint-Germain for e de Kylian Mbappe abusuya de aduru ni de emesa kwa no benya kwa ni se o e be Madrid Chelsea anase bia okoman U e asem sebe akomni nchemu beba akire ye piem Manchester United fo akache na Man U fo yi na no da o e no mokofa Harry Maguire e de ne bae fine man o ne wa hayo oba ya nche e na onya captain Samba na de boy ogbadwuma ko animu a Leicester City no free bae o 10 million pounds ne bo dene the most expensive defender Harry Maguire bae no ave opien ko obo pass de che o hye ne ho opira ne team no no agasa ni Kylian Mbappe ono agasa ni nua na opira no enam so ma chaze amavosie nya ne kwan ba okọ English national team ni mu a emeso obodwuma ma Gareth Southgate club believe say Kylian Mbappe ni board bo ba Man U fo ne se da bi ne board na ogbo ne de emese ntuto bibidi eyesere enhyada nko na nim saa omo peso mo offload no ne nei offer ba West Ham United fo edi kan de 20 million pounds bae omo mo atotwene yese masa yakoto obi 80 o ba wo de 20 na ba masa mko machi West Ham fo de 10 asan ka ho aba ne wo mo de ba ya no egofo no mo twentwen Man U fo ye begia na ya nye nei de agreement aba Man U fo asom so mo beje akasa West Ham ene abrante Harry Maguire e beje atum sa abrante ne beko akosi akanja ma David Moyes enti netia eno so eba eno no na mede wo wie e ofie dia Krobia Metaima Kumase Asante Kotoko the Porcupine Warriors yes omugina mo na so pa na nsin na Prosper na te ogum omafa no so na wo tenene head coach a ogbo adwuma koyie Kotoko fo start o mo preseason oti ase unse next season emu be den pa na September next month ye na ye hye Ghana Premier League na senti adaje ni poso aso folk fo start o mo de dada afi na Krobia ahye o mo de na se eti unhu technical team no playing board na so mo bodwuma Krobia o mo se 2022 and that's 2023 2024 ne de ebe den pa because 2022 no ankoye anfa mo mba this season de ebe wura mu de wo mo so o mo be bodwuma pa otumfo aka che team ne se apamo ni coach aba masaka na ma yese ma twika na to na ese mo ma prosper time on fan build team or build team one no compete e the Ghana Premier League ni Arsenal Ru Africa akokonka Krobia Metaima Asante Kotoko abusia ya fame writer Amenya Raphael DL Centro Campesta Creative we yasina present and ye diaduri and some of those pa ye twaso ediama